ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Kwezi watukufu, mafundi watu wa baba hatu, wazazi hatu, wanasha hatu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tikusudini jebanu nijeni jibu masuala ya heze janibu ambao kamtwela rumavoti kayo de suje muhimu ili yo abasa no wambanga rendao halafu anu ambao eni mtu anzarende ibidir fanye eni mwanzo mwende ibidir fanye tianzimiosu kwa lelo njeni mnikeni majawabu ya he masuala yao ya ukangaba wandu walala nga sina muda mwinji wambangwa wanao bwana no kwa tina wafanyao wabo wandu wika yao wasina muda mwinji wauja wa jusilo wambana mjemfanye sample ya ukanga mwendoro mweze voti eketi satibiri aina mduru mnike mbahindu yahe yo o alozi yo hamba baharia kana hasara ya munyishombo sisi deri ulili wao sisi deri fungwa wao si deri hibi wao si deri tona maji si deri tona mwenje si deri tona msomo fait wotinda mimwili sha wao izo des familles hatu sha sirolo faransa nga sina maji nga sina mwenje wana hatu ngwa somao ngarunomba indurili ngarunomba ngorivaya ngarifanyao mbazanongo zinji 90% ya izo radio zanza ngariziparisao alhamdulillah wa shukru lillah. Izo nizo bikayo rijoza nziza intia hatu tena aloko mori izo des familles hatu waodo wanzani watu waodo de duanati wa komori hamada si iyo de nukta ya mado njoka nzari hadisi ban nukta ya bili ngamjo onesa o andwa he mahakama ya uka ezijirio zinizo ntipia nganyima masulin ngamjuhuzisiwa na nyima ulama umona zinu pia mtola muha marongozo wanduan eze polisi ne mahakama ya uka haina mndu yarenda itendo ashi kabati uzisiwa inde bana buko wakazana ngo rohi itwango wafanyao haina ndogo asibabu ya uka wajwa esheleziza wada za wasintroma kabati wa mbongo buko za lazimu zamba ngamjo hendelea tena uhusuze dhulma zilio hamade dhahabu ya handu ya hibano meki ni profite bati ono mwana mshe mumbajini tujua wala mbajini yada hubi hangamiziwa omuluku wa hahe hamada wanu wadungo uja Facebook uja ulila ukawa hangamiziwa mtuelewa mwanamshe ulo Faransa udoamba waimo mjini waija uja hata waza ateno wababa kujambo wadunga ya hapo wahanyu watorele hawezi na madhalimu kujamba hari upashi yanga we Faransa maha tijimi ngabi ondo arega sinduni kebwizi utojwa lindila dabi bahari ngilo Dubai harimo mjini urenge utowezi ndizo pia ebana ndini mjoka usoma mjoka mjankili halafu bahari ngamjo uja Facebook mje mdeshemeza na ambati dulumi wanjaniki wa team nikatifanya utifanya confiance confiance yongio do wako yongio marehemu confiance dunia na basa rugo za confiance izo ngizo marehemu iloda be mdu kama kufanya mdu confiance ya basa mdu na soda sabaje sasa nyemanye kana anga mwendo amjokoza changa mwendo ngamdazo sham ezamarilo nizo zinu ezenogoriziona ozinu ndzadza mndu yatsungo uangamiza mndu mbaba mndu yangamiza mndu msha mndu yangamiza mndu mam mndu yangamiza mndu ko twamba wadunga yabo ikamndu kubalo dujala mali ya doni kawandu ambe kufanya confiance ewe ndo kufanya confiance ewe kamtuone mafundena mna walio ranzi wadu amba wasomo kwa jwao eze adhabu walinda ikawafanya petisi ewe kamtuone halafu ni abio wandu walo Dubai ka nywandu mlo Dubai tambaye mndu yo mmohoro nywandu mlo Dubai engero wakati mijia hatu neze wandu wakanari wakana ubinadamu ikola simu nywandu mlo Dubai msaidie msade woi bwana woi asingara ni duka linu mjue mfanye ubinadamu banu ngamjo utamdu ito iswandu wato bira wado nda nsiziro chakabatu joja Dubai na yabo wakaura ntukana kama marendo sema ntito abanyo tipia sha izo walozi wahamba ukana fintima ya hola ngalawani yo umenyeza dunka abonge ezishetendwa shajirisiwa emzade mtujwa wala uparo atijina na diajilani sijina dobi ya redwasho ya je ya ulwawa we aja yakautaha ezenugo hizo ni bwana uokweli yakenti wacha hangamize mzade huo we akaja paro ni kama pesa kaja paro shauri mbele abantu bana bawe ja utawa wakati wa jirinongo ibidi wewe urenge responsibility bainge yeba hasisi za hamaji kaire ndu mura hana yeda ndo torinika 20 ezekirtasi jota uwe zekirtasi kwa ubali kontineria milioni na milioni wada wa nike mtu zindu ikangopa shio batina kirtasi yo bainge uibali anatike jato ka garantike juzi abonge ezengo hizo sono kangyo muhimu okajerizi hadi vite feban o adunga yabo wanawe bwana aina mndungu watungo bwa group botasi wende warungu ndo wala wa bwa group ndo ati warengo wala wa ndo bwa group ndo ati ebana ngamdedao ebana ngamazoto ko hindi ebana za group machana manane zinu kizo na ndo ko hindi
kemdu katwamini mdu nampare wa hadisi uya muamini yo nampare wa hadisi ndani na solution mkinike tishia mabuhu ila mbaya mbeni ila Junaidi na sufa jihadi ngwa hunu ni wandu wa Facebook bana ni wandu wa sharia eketi jabana ngamvumbu ndo sharia ngamjofumbu ilari funga mjofumbu wa Dr. Ula ngamjofumbu Dr. Rafsanjani ngamjofumbu ni wandu wa sharia mwaba entinge endo nayi mjua kwa nanyanyi wa ulawa mjua ukanga wandu wafungwa abonyi deni abidini mdogoze ndo kana owezi wa ota wa jahu usufa jihadi ngebanu daena Junaidi ikaula zimu manzishie ma procureur ikaula zimu mjaina ndogozofanya banu wandu wao waretelo haukawa wandu hafa wazingara wandu shawa jawa walala alafu yembwa ya mbeni nge ambao kana sabu ngwa hunu ngena bade ewe ulo hunu ema hinu yotipi yarito ushinda ra huparisa uto wamba ekengwa nzo kweli uone wanadamu walo hunu keanu mabweze endare nge foto lahe address ya hawe mahala uliyo utire foto ambe kana inde mahala ni yeshio na mmone basi kationgo jona kwa faranta ngabo wandu waume kwa twandu waume endare nge address ya honele dina utowe jao haurambi ukana ngwa ulotoli kata shauto jamba sabu ngwa faranta ekangwa Faransa ngwa Toulouse ngwa kwa toni au Miluzu au ngwa Montpellier ngwa tojo ngwa Faransa ekangwa Paris hamba ngwa mahala kadha lera kadha abo basi abage ranto ulaba baingira mjoka wedaba sha ntujwa tanwambieje sabundo bajake Faransa ajange Faransa emango jo Faransa yonda ho bibo dabala matsi mitina hude mbama ni uloni yoda abo ntojwa mahala uliyo ontijuban amani ulo yabo Opuhu da bonto dwe mala uli obonti juvan ngamjoka inuti ya sharia ezabili gojoka inuti ku mduka tu juwa ti ya sharia ntinku sha to hawili urenge foto la address ya jwabekana tsainu unde mala ni yeshiyo address yangu tsainu utole wando namna inu basi ezadunga yabo zoti za gojona ukanga bo mabweze bonti juvan au ngabo ndo umebonti juvan alafu ekowe dziwa wa chahunu ndukado amba sabu wajangwa Faransa boda bela mati ndwamba kwa hoteli kadha ndidi tsaino au ngwa hoteli kadha jowone katyodo jowona kana abantu ngwa wanaume Faransa banu hiyo de namru wa mbongu decide kufanya tongo aboge abo ngamadiswe mahadisi yangu asibabu le sujet iliyo yauka ngabondo abanga rwana bwana inu owandu wao wakanti kwa tina barugo itoka yonti aina katimitwe zamba yaukana tina uparu jaban kwa ubidillahi ngudenose hambe journalisti ngudenose chaka japaro ujaban ya jajita mizingamanyo hawiyaba mimi ngami haruma ya appel de Paris haunga mi haruma ichabe mkomboza umzatse mweta irumbi haunga mi haruma daula haki jaucha ekangu tabio hizo zahe na Mungu ekaka tutabia hizo zahe na Mungu ngwambo izo ya jua au ngwambo izo ya shinda yabo uwo kana ukasawa na mdujo jambe kana ngamida mina nyinga rwano bwana anafua kuambanga wedaona sika rwano bwana wakati ya kaulazimu ristafidi nawe nisho ulo na mapesa ngujoto ulo na ilmu ngujoto ulo na mikirongo jorongo ulo na mvungu jozirumia shakuna ujwa ukemba ndongo ulindwa niyo dehanywa hone mbara dio yaho wambengo wanombana wakati ya lazimu ehanywa hone radio yaho ziparamana godo utowandu switch odo ubehando arumako ziracho kuna ujwa ukana rongo wakati ya bidwa komori watanganyi heri be uswe ya diwe nelikati lilinu utodo para wando jawo usa masuala ya ukarifarikiane sha atwade manaba hataba sa towielewa atwade manaba ya hataba sa ya towielewa ya ukana ikaulazimu wakati wa ikaya ori waswili unubana yabo ngaredao mahamengo mine ayoma labo amba uka 2030 ngwa tukaunike ewe ntwani dobu lo iho wana bwana utukamba konti yanike wana wango Faransa wandu wararua ne walo Faransa warua wana bwana yabo kengwa lindao ya uka wandu pia wandu ndao re mai zigelegele no temo una hizo pia ndo tukamba kwa 2030 wale mimo wale wani kwa mnari yanti wandu wale dawa nasadi wantu wala kwa tinaji emustadira na wala pia wala bwana ndo hiti abatika ntana mbe banu yokana gelazimu hiyo haina mndu yaelewa ngamumbeshoni risala baina usko ile swala nungu alitungo uzi siwa kasina muda mwingi kama ida aruma voti ujoja banu tena jamba ukana waora amba wenda arumeze voti waharaya wanura amba watende waharaya ujoja rirejeza dingoni yuloda aba wilo jinafiki abu mwishi ujoja banu tena jari rejeza dingoni uka waora amba watende wende hao kwa riwambia wa propose kwa ja propose yuloda aba jinafiki sha emalala pa busoma na basa
namna tungo shelwa ina uskuru mbanga bandu wa hafa tabu ya maji tabu ya mwenje wana kwa tusoma wana kwa tuko famo barini zela pitali kaka wandu wanga warendo hamama buhunaze wandu kwa tuko pasha onda bonse onda izuru tipia enti hatu abasa wandu enda shini ngwa ula wao wandu enda hindi ngwa ula wao kabati mba diplomasi kabati mba kutoka yote echamfilisho wa komori garenda mo voto kartuenda garenda kartuenda rekamwe dere kaka mjenda izoti de zamfilisha mkomori ngwanzo abo ngaba tsika ujanje ni mchibu ni bantu ni wandu wa siasa uka kaka mjarenga izo ni mabia ni bantu na mwede madofa ze jumane mweda moya zinele jali konolema ele ze mfumbidi shamti jamani njomba gamfanyu siasa tena na mkeradhi mreti noko za siasa na mkeradhi banga mumdogo zo ile ibana roala rumweze voti rwa tuenda na mshaizo ni mabia ni bantu lelo kaka mjaishia na mwede mareti ndogo za siasa no uveke wa ukamdeda mkati makama balanga gamfanyo konferansi na mzie mwede mataize jumane ze kofia ekemwishia mala bwa maele ni mrede ya rele kiyo mwanyise mlema ele mwanyise ni mrarenga ya envelope ya 5 euro ya toeleza mdesi ngoza siasa babu kabati ma politiki bon tiju yabo kabati ma politicien bon tiju yabo izo sabidis fanjent izo na kabutani mwa bieni bana banu ngabo urgence ngabo prioritaire voti izo zo urewe kwandu wa onanti ngabo sharia ngabo ndo zende sa yabo miele wakamjanele wanyi mundo yabo watukufu voti zo urewa kanga bonti ngabo sharia ngabo wandu wa uzende sase voti hizo na wandu wa uzibirilia jawa utija ukwezi ngeniendele na mnabe keti njia nai nireje idigoni inelegari voti hizo ngazanza ikeze condition gizo reuni ngwando ndo ma voti shamdu atitoka anti halala zahengeze dao ngulongu no nguyeshe na mnanzao yaishia zaleda panga doko daena enda fanya maungo wangu ula uje bangu nifanya makato sisi kwa ndao shanga nzo garanti sisi kwa joenda na hajua ukana wewe ndio boyo de sisi voti ele purunku la singani lo lekeli jiwaza ele purunku la singani ilo lekeli na haya ele purunku la singani ilo jirula zulu yabo woti ndo birilia voti woti ndo wende sa voti yabo yoke komorika chaelewa ezeno kwa zavira zonti pia harudi ngwanzo nda ruma vota madizo abuka ilile purunku ilo rahale ujoka amba ngwendo ya ruma voti zijoka uyedesiwa nele purunku la singani nge nezembwa zo seni za mzingiza ne mafahavalu maduhazi ya husu au Cour suprême ambadami akatabahu wakalahu dami fahari mimi de mwabio ni bana kalelo 15% ya participation ngenda wede hezi waruma tubili ije 67% warukwa chaile waka no na nyinga mwada ruma voti maisa mwada hayukana gwanzima wallahi wada waruma voti ngwa jwa yakana zinuge zire wao ili fatihu yanikiwa yabo isa uyelo kwa madiso yamba na renda harimo voti abo ilo jindu daba jishenzi jina haramu lijua wala ukabaingele ndeli votiwa na rambe gojo votiwa gojo hunda gojo ndo ensemble ego tuka uziano ko hindi kenganyiwa ilia wara rubasi haruma mafaha valu 20 na wararu wa joba kiapo au mengo miraru wa joni kwenti yabo yonge lazimia mdia kenamba ubinadamu yakenamba haya yakenamba mtutu ana bemba hindi bagotwani yamba uyeshele babenti ya shaizo ngejo après banda na mwambia nyokana vote zo urewa kaze conditions gizo réuni watu combien de ça vote na wapi watu ko participer nda wa eri wafikia na ukeze vote nge video zire wacha monti mbili ndarune liwafikia na sonti pianga si d'accord angena rinda rumwe match match ngere waunda hu utoka uresema chindo banu eterengi yo mpira nda be majori waunda hu wakati ndo abangena bismillah wakati ngo jo permettre machirewa yede namna wangu nzankidi eleso alango mluzisa o harumeze forum pia bahile utijaba njeni mchibuni votizo urewa eka wandu wajoka henda harumeze voti ngwa upre wonti pia wawafikia ni namna wajoka ndiseze voti wawafikia na dati ijoka ndiseze voti wawafikia na wajoka uzibirilianda wabi wajoka uzende sanda wabi wajoka uzushuhudianda za wabi yodo wakatondo kwamba ngenari saru wafikia na ngenari kaze dati shamdu kana ujuwele jishenzi linu kelina utojuwa wakwati pre wakwati ne mapesa ya njoni kawende ko joni njoni kata mtu ba imi mahengwa nzwe mana eke mana ya aunika 1000 euro haja hende aundrezi harenge 100000 euro yabo yali yasarit
wanu mabaharia wanu washenzi wanti wa Komori, wanu mabaharia waniti wa Komori, haukam Komori hajosikini ya Komori na mnaijua basambe mapesa hizo voti zinu na nibezara kabasa papa du tout. Enti wangwa fao hantaya, wangwa fao hanyora, wangwa fao hagiza, wangwa fao habadembi, wangwa fao haubamuo, wangwa fao izo zonti pia. Gabele eze voti banga manso. Kabati mduno pre wa voti banu ekati de mwana wazali ya hibeze mali ya jua ukana gwanzo ya bezi yafa kuwe. Bana taba inge mbabe hamba gojorenga. Shaikati pre ya lindi mbabititi. Uwele upande huu. E mwana uitena nga mwambi yokana. E mwana wazali. E kangwanzo edaru mavoti. Na mwambi yokana ya renge kosion. Ba oanraha ziome kipia. Oanraha ziome kiwamba. Laila wasedi hasano mitami huli adorenga. Etahabu edaya nisada ena habari. Edali biye mtata aho. Bawa odo oanraha ziome ki wafatihu. Wa doa hamba. Gojo kamisira ba jana masakala banu. Wallahi kamjokana izo ntwamba banu. Abo mimi to usoni mwa Mwenyezi Mungu. Wallahi kati wanti ukazandrabo. Ekati wanti ukazandrabo. Ya ukanako fatiwari akaja wandrabo. Wallahi Mwenyezi Mungu kujoni antebo. Quelque soit ezambi uredao njaruhusi ontojani ukazandrabo banu. Wao do andro haziome kido wamba izo uredao. Abugi abo ngamadiso hatartibu ni mandi ni banu yokana. Banu ngabo urgence. Manama mtukufu bolto ngao yao wala wandu wika yao ramba ngari wano bana ribita mahamfuka riga ritungo urolo hitswa no tondo lwano la tiwa na giza na maji na wandu wawada zaba siwachungwa angalia emhimo hawangu wajuka ujuha wandi soyenza ekewa isha ukanga wandu ndo mavoti ngari mwambia unikana msentoma na msentoma ngamuuparo bufundi wangu wa sheo niko uhanza ranzilelo utije wande haruma tele aura diwa mtu twashonga iteni Facebook baba ndo atamba inga mndunga na mnakopa wa ngoto amba ila tele mtu tele nda hivi ngamu paro bo mtukufu fundi wangu niko uhanza niko ustay fundi Yusuf Mohamed bana utede haruma bahanu tena hondo amba ukana waona amba watendera amba wede baba ngo jimenyo amhwabiyo bana wallahi ngo jimenyo ekauta haruma mahamfukare mahaminane azaliare ngaba tungotondo wa wandu kutina group shock kutina jau haina ukotujoka ujabanu utodamba wao namba watenda mavoti wende wao namba watenda mavoti wende wao namba watenda mavoti wende yabo upande uo ngari kwambia ya ukana kanga we nandazi bano ngodorongo we haruma media nto propose solution hautende wandu wahudunke wandu wajo hudunka baba wandu walaumu yo ya ukana mahaba diaspora kamili ya honesayo ila itokobili utidunge mdu wala tena parce que baruani wangene jua ejua emuwa hao sambi harendo ati hindu andare ngwa fungwa kwa liberwan ebanu wandu walona parti waotisa wana ndo tuna parti kasambi katina malema hayaruma katina hata enero ya ukaende ya libe mruba inge chau ya jende ya ashe zemadi ya ziunda seded barengwa mavoka kadonga yo atamna filia wa mchini utina bairwa hula tojorongwa mavoka kumena hununa goshatalelo gajus ketufa imavoka ukabati kama komode emana basojo mreda mpasha itwende abugebo fundi wangu weode ni hurongo za au kawe fundi wangu ndu zangu mwanzani wangu utijaru ma media tena ujamba olange hula ola katija olange hula ola katija bamiga mabo wallahi hata wallahi mengoni njamba dai wa echi na mshiyondo njamba dai wa echi sha wallahi lazim kame goni mwa wandu ni waonao wana bwana bana hajitihadi hagoshi na droite no faria na telefoni na utama pesa wallahi billahi ngabesa mtu ambaye wa mado aruma tunaona pia besa shira fasidi hashim wallahi lazim wakati na hindu bani tujoji wanga kana mapesa wanjio kana mustafidina malila ne wallahi wakati na hindu wallahi mtu amine kenga bo mru kufanya politiki ulo maskina badaye yeye ashira fasidi hashim oitikudi gamona we namna na tubia yeye mwana mshewe mwitiku dole namna mtuko mtu mama nani bana wenda dole daba anage place ya msaidia jadombe umnyanya ne majaya no uchi abo jokira ba utika hunu ba kwa dole mwana mshewe mwitiku timde ukaenda hangari ile fahafalu la azali waritezo shit mwana olara lo hitwa na ingo jokezi inu wado arenda ozembi shango dabi hadole so banga amaika tina mwana ne milliardaire ko kushinda somese mwana imzali mwitiku ata itukudi maji ati itukudi autoroute ati yezel za dunia nipi katina wale nisho shaundu maso bahari ngochiko baba majana maili yende arungwe makto yambe hele baraza la mawaziri la untini mwa uongozi wa hele fava lula la ndobi ya jado rongo ulabana ne mafiti
Wanu kartute zabanu. Wanu wananyasu wafupi obarini. Owasa wangami ya Tanzania. Owasa tangu watu ula washini. Owasa nga watu ufomu wa mabarini. Owasa wanu watu upulezi twa. Owasa wanu watu urema mizinga. Wanu kasi arumu ijihadi wanu. Abu ijihadi shosi kwa idwa bela lidefoti. Na ambieni ma politiki wahanyu ni mabaki. Abu nga mazo bonarongoza Yusuf Mohamed bwana fudi watu. Abatika nzana bikana ranzile lo. Basije mdu bana jana mbiyokana waora amba wende ramba watende ramba izo sazibiri. Ewe wengo propose solution hindi ya usove komori baada we politique we politicien we mru wa siasa yondi wa komori wayanza obana yondi wa komori wayanza obufundi Yusuf Mohamed bwana mimi njale omdo parce que wandu na partition na bajana maili waulawa wabuhaze voti wafungwa kwa kitina kwa turendwa shawada siko sina turko fanya wada sabas ala faze voti zije mzimba wewe udemisione kaza ala isaundu anare turko za siasa anaduga rumwe shari aminga mdugo ze marke zangu hata azale angamiza hata jango nzu ya prolonge njeze asingare nda waruma voti bumzi we mdu asoma sharia Allah we mdu amba usoma sharia ekauchisoma bami tutu ekausoma sharia bumzimba Allah ngojokana eze betis wandu wakaurumhi no kurusha zini woto weze valupu wandu wakaurumhi no mabandani woto weze vote amada zilangwa mimi ntidi ni shanti na do contester utoka contester mdu amada wa sharia kuja contester ma vote za mafisina namna hii utaubali ya salimu na wala honde waribarini urudi uhea utofanya ya shetani wiyo kama thali shaitani id qala lil insanu kufur na mwede arumwe sangana falamma kafara قال إني بريء قال إني أخاف الله رب العالمين uji amba minja kada mina nyinti armu position yanyu ya hele giri yanza mdowana tijawu mzimba tijawu kaula zimike wezuki wangu shaman kasi haruma haki kaula zimike we bide kango daruma voti za kweli njeni hudunge Allah we bana ukani hudunge kango daruma voti za kweli shantina daruma voti zijoka wende siwa nele jishenzi le puru kula la singanilita bomzimba alafu lelo owandwa jibao kwa tina ngo zorenda duniani do hima ukaba mbaka babu no voti za ndabo ha kwa bila wale ambe kana ayo kwa tonza rede no kwa turambia hizo abidirfanye kwa tonza hamamria ama amna hawara yabaki hata wajamna mshenzi ya jemta endola ewa kwa jalika mrume kwa tonza ndunge ya haja gena mde bantasha mrume bomnere kamjanere ngamjodunga mlevi wa inede ewe wele chendo ulenda oba ono mala ni pia weda kutashida wa ndamba mrume nzamda dekatule abenge ebanu nyinyi banyu wa siasa kamna uparo joenda ruma vote kati des votes za kishenzi zi organization wa shenzi joka ubirilwano wa shenzi zijoka utoleze resultat wa shenzi ha ya weza baki abo hindi nyimwa bokana shabanu kwa twamba nogo gena muhimeni mabiani leo ngamjua wajuka wende seze votes zino ekemto juha banu wandu warambia banu mais vous ne foutez rien, votre opposition ne fait que danser avec lui. Opposition kwa tufanya kati ulano zina daono washenzi wana. Kwa tula kwa tina rogofanya daono washenzi wana kati ulano zina daona ho. Yabo eshari lazimu hindi yapo. Eshari lazimu wandu wende sese voti zinu. Wandu wazibirilie mahali se voti zinzanzo zirewa. Ngebidio ulemengo abasa inu wajua ya ukana kariti preka wana urewa voti banu ko wandunda wanu yabo tilo tukananga rijuka uhima osikwaze voti jeri zisi abonye narabo nywana mjoka abaga manzao ni wandu mjoka anta mwambe ukana ngarijo usiyo sikwaze voti abonye da wala wandu wazali matataya kairo ajibeni wara hanani kabate ukana chao we aisa ngukazokana kujozia enge mtu abaga ndora depose mwende muhutamndo mwende mtabaza wajoji jua ule meguru yabo wajona mwakana banu hakika lelo kama na urwafoti bandelo kartuta hando atebana shands wajari wambia hizo rakanizo community international wajari wambia hizo rakanizo community international abasali nishukuria za Dr. Salim doktori ebala dono biwa imofumbuli hata mdomdi wasa ile biwa ya mbacha premier zefoti yabo حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله العظيم واتوب إليه الدكتور ولا مفهوموني ambaye aja premier wede mndu mzima salam kairi mina diwa sarana salam nda ndaparishia mndu para salamu komod docteur Salimu Issa Abdallah docteur Salimu Issa Abdallah izona kanzana bebana wede mndu mzima ya himilia et communauté internationale amba vous êtes des malhonnêtes
basi wandu antipia wakajafanya ba protokoli waja na msubuti mabeza kweli bo na msubuti mabeza kweli bo daewa echere mrumme ulokomori yabo ya subuti ambiyo na haramu wanu ya ukana. Vous êtes des malhonnêtes, vous jouez les sales boules. Asubuta wambi basi hizo nakaza ni mwambia ni bana dani mwambanga mjoka uzizia mwambanga mjoka ufinalize mwambanga mpakani ni mwambanga lelo chao na mfanya madema de Qur'an namna hapa na mwabila kumdini kumwalia dini grupu ya mtwanza sevoti ngena mfikiri nongo basa inu mfanye banga mmonao isisika made sevoti maisha madiro nezi ajali ne namna ridhara ulao nezi tabu no wizi ulio bano ngarisa upare nilifanya ndongo shaka mna ujauda za mujili mvuna na mahindini hata usiku mjochi kwa wanangu ndo mavoti mjo mode wa wapashi mdoana nao garama mtende wala kwaona wala walibwa wala kwaona wala tabawatende nyinyi kamfanya ndongo ndinyi bano mtokanti mdo angalia wala usiku chukanda mavoti mjo mwane nao bano mtu wana nazati ema union tipi ekakweli basira ntilelo mtuanza baje mduba na jambe wala ramba wende ramba watende mrati jebano aruma media wana jamba ramba wende ramba watende olange yazali ola kati yazali ola hanikwe kosi ola kachanikwa mrati jebana jaramba mnyanya ngamjuao haina usiku ngabo ulao wandu hifa ngabo wafungwao ngabo wizi ngabo tabu ezongozo zontipia zabari wedi walone eti kwa tina nwe kati utohiba mali basi utohiba mali basi wenda zao kwa tina hajaneti yabo wakati hiyo ikaula simekani jia siba na basa wabwa kwa jomba basa utila uzi ni mabieni izo secret d'etat ya ijo kilini fumu abantu ni to personne yani ni proche itwa izo ngoni mabia oni bana ijo kilini to unda mbani ndeme mzinga wambia roko kadha ndio uzamba shantina utauda sana mimi kama 20 yangu ya unia wanoya haongeda ndo wambe bane problemu wando tumsaidiani litole fitina rambe shako liba ngam mdodo na ngam nao zijiro komoto na banu mtodasa ngatuko mwana ni danyina yo majilisini ino mwana ni omisirini ino mwana ni danyina yo mozina opposition wafungiwa sambi wadaza wafungiwa Dr. Salami wadaza pia wazevoti wadaza kwa tina kuwafanya opposition ya komori ro kwanza zevoti kwa tubuji hata amama hypocrite embabi izo kweli aramidaneza kweli izo kweli rawanu wa kwanza zevoti ro watwanze zevoti otola la wasiwa wanu wa kwanza zevoti okama wafu waja waenzawe kama ishia babula voti engezi nu voti shade mafiti abonge abonyi wandu mlomba waramba watende wande wao sisi karjambia kangwa jobo izori kasiri kangwa jobo izeli zo bakasiri basi bo fanyo siasa izo wa proposer ndazivi wanu bangwa ida ruambe ukaka iri yoenda mndwangoma kwangomani ruambe ukamndwangoma kwangomani mndwangoma kwa politicien we kadwe linda voti uo yo ukaya active toute l'année aina événement jojiri tangu contrat tangu kwa behoze ndini ngamona wanu pia watu wauna nini ndani kwa diploma ya toka pwani bubo party cha junaidi haringe faransa bana usufa iji haringe faransa bana kabati wandu ko nganyina doctora mi hondu pari 2 pari 3 pari 4 mi hondu sorbonne mi hondu chao kabati mzima bana ujo sasanye manyo ya telefoni ya nzi hambi ukana baja makriminali ya kabla zimia retelwa watu hisi ukana banunga wastaarabu banu ngabo wana wasoma wasikinia wensi hao wano faransa bana wahisi pression harumweza ministeri zinu ni watoto masoma faransa mjuawe namna sharia ya faransa shendao mjuawe instance judiciaire zedao mjuawe zengoza code penali izo zonti pia ya kabla zimu haina mahala wandu wanu watomjia wambangwa aretelwa ngwazingarwa utirengecho mwambio wandu waheze durwa ni wandu msome bora fusanjani bono wambekana uonguri mwana ntwa bili ubire wende la ubo party abanugo ibo wa katino na mtuome da mweze voti bende mana boko ekelelo garanto mapesa litso mmonani ekalelo garanto rendera njila nisibani litso mmonani pia kamtukwanza mwende mwadwa mneme wa mnikwe magari mdozi ngudia shalelo ketaka ulazimu ni wandu basoma sharia wana haramu wanu wanje banu mkeka mmazingara yabonyi wandu mwarembeze cinema ya ukaka mwendo wa voti mtu wao ikazinti voti za kweli wazende sawa waona haramu wezi watuka uzibirilia ya mafahavadu watuka utoze resulta ya majindu ya tuona haya gaya bunga mtu mkonti mdwa erende au ritende ngar deposer ya deposer mdu jawobo wa midu karihita ranzo usiku wa roa azali waona azali ya jarende stobia zilo mjini hani waona enamna omchi wahanyu watonto olwa wahafa watate wangamisi wawebe wangamisi wani zontipi utokandada ase usentwa mahata lelo godo deposer uke depite eke uja kundu Muhammadu Karihil
ewe wao chengo tuka ushinda ufanya rugo inde ekaye mwana wazali emafavalu ya wende ya mnika hende hanegensi ngotuka ufanya rugo inde kanga odepite dawe na fahamina na rabe dawe na fahami banyinji de ndo sur kanga jofatiyo ekama daru mavoti nyowa ili mwende mvotiyo haruma emafavalu ya zigizensi yo pia wende wa 25 au mengo miraru na wangabi nyinyi nganyi wa ili basi engam tuka ufanya rugo abodi hundu hindi si hatu kam tuka udeno singa tuka ufanya rugo inde bano shiliyo bana basa hiyo do ujuha batike seni ranti bane seni yo tukobidike ipulo awi tomdo wana haramu wanzo edi sese foto ikobidike warushelo ikobidike diris bantika ba dirisa wikati wanti ju ebani dirisa ngobo tumabia ruka banu ko muri ko timrumme ko muri ko timrumme banu yo nti ikokaza ngo gizenda ro wajuka usharikiana harume zenyi chaguzi wajimete d'accord pia edati yahe depo edati yahe ezevoti horelwa edati yahe usiku wajuka ubaya wajuka ubirilia zevoti eze condition pia zike reuni eze jani bukinyume no walo d'accord waende sao kazi ngo izo pia wandu wafikiana ngo akatira rambe abo risaru wafikiana kana eze dati rasira nyinga sipre ngarjo udepose sukukata rasira nyinga sipre eze voti zero sukukata rasira nyinga sipre wajuka ubirilia nda wanu na wanu wakati wandu wame wandu mavoti bo wandu kanyama mabuhu bo wandu siasa komori wallahi nganyama mabuhu nganyama mabuhu wakazwa mgala muhatu wajau utwamba afi kwa mdida uje watu mzingareni wambe wende nyima politiki wa komori wallahi bila ya nyama mabuhu wakazwa dini chao wabie wanji wanji ya odo anivoti wao participer mo voti ana la fois katina jona na mtasele ba na mjebe ntini atuda sinanyi na mjebe ni atuda sinanyi na utajiri watu warumwentini de amani tukanza menya amani sisi karna umbulia yo wandu pia utoka utajiri watu de amani nje mdodeze sinema ne malaba mdodwa malaba shonga ngarendaho mdongomani ukongomani mdongomani wa ukongomani karna ujodo wasimbisa karna utofanya chazi vidi kutuka ulaba wenda rumavoti ulosiri ukana kuna hunda emana ulona siwijana utorenga wenda watabasa mdu ya redaiso yatugezwa na hatu wafao mobarini watugo ubonde swa watugo ure mizinga watugo hibaru na majiri na mwenche wamtabasa hidi atotokana ai na dufanya beti zilo bano wandu hafaranzilo siku ila talelo abo idirisanga mengoni parce que wede yaratema emakatili yao yapo daene mafavalu yo cour supreme wadu atongeza wango mengoni wanu ibidi wa pula sitwa wakomori shabanu mkomori yana problem kachasu ya hambireza kweli. C'est dégoûtant on aime fanya siasa gena plus ya 40 ans katushindo elewa o wandu wa mrumao katushindo elewa o wanati katushindo elewa mahutajio ya wanati katushindo elewa e danger et population wayanshio wambuka onanza ya hata bainja mrumba kaneda we mama hona ni ubera diaro ngutomu kutamba kana eda mbele ti undo da voti no ni ubere 5000 ya wakati yangu jo mtondo wa yampia yafanya ni arugo soka yonti gela sinyo muelewe abonge yabo le jawabu mndungo uluzi sanu mwezerezo ebanu bofahari ebanu aruko tukofanyaje wako twanza rende no kwa tu propose ewe boda bala mazi kutushindo propose we paka wenda rumo voti za mafiti ulosiru kana kuna uhunda ulosiru kaya zikaza wa isa prepare ulosiru ukane ka hubo kuna ushindo wana jode le swala ba eba we ka wenda ubo ha unabihe unike garantie parce que kabati ujuza banu tena ya subitina ulaba ya tiambe sisi leo karana kubali ele kalima ilo rilishia eziwu kejakana mndwa uirondoa banda nyiti wandu mdona nongo kabajaka mndwa usoa amendasi fanu hede mfanyilia ni jobu ukamwede waberi jibiwa nonti pia kapatia subitia tora rasalimani edo tankani na abo mfanyilia ni hazi hapa sanga mtuka urambulu sinon na mwede malida partir ya 2040 auto mturango 30 ba ilo dabe mtuka fikana 2030 azalingu rengo ne mwana haya jamnikeni yote chanje sharia indwati ya pare wandu ya waveria wandu watona haya jo enza shonga wao ya mtocha wandu achiwa mezi na wandu wazulufu wende simabia nukana wana maministeri wa nome wa wanu wana mafaha vadu wezi warondolo wanafilia waje wakenti dobia radi yeye ende yarumwezi emana wazali wanwandu watona haya wanwandu wabirari wanwandu watona sheu wanwandu wazulu wanwandu watoto wabungufu dabara songo esije bari aidani ko mna shonga woyi hamkaze banu ikebala abo yasenge politiki monsieur son excellence monsieur le ministre ona mnabwiti ya mnadaba ya orendo lanziani ya jado kakilwa ni fatihu shamu mlabyo nikeba lo ministeri yabo ulona der cap wahe kabati ulona directeur de cabinet wahe abantu ministeri wa uwede mwana wazali pia banu ntwa mineke bani katulwa mbakana utite mndu mshaho lelo utimadelele banu ntwa mineke fatihu ya tino uambi usiku wabidi wala le norosha mbale ya chelelo baka batoni amantoni le barambu ule ngabanzoni le bashile enamna fatihu
ya rumao watoto wa nuonti pia na mnafatu ya zigarenti inu mtuamile keba ngabo mrundano ne mndu mshahe ekakajani kwa autorisation ifatiho kabati atambari kabati atamba sheu kabati atamba umurwa kabati atamba usukini yenti inu sha ditenderi fanye wako twanza ditenderi tokansi rudangaliana ewe kutushindo fikiru kana kamina 1000 ngawe na 1000 ngawe na ngotukanza kufanya kampani ngotukanza wajira mvio ngotukanza wende chango ngotukanza kufanya mabunjili yona hizo sipi bahi kutoa 2000 andu watanu yabo toa 2000 wanika watoto mtoto wa 500 mulu makarito kuma matanu yabo mnika watoto bavia kwa na mlea bale unga kombo wenzi kama na umeya tena ulu kajo ya maja kono yabo wanika na mjere baka dodo bana njomo nika watu kawafanya solution watu kombo wenzi hatu baba voti ni mwamego mtomo la voti oamba kwa tuenda wadaza wa mlinde ni watu adomla pisani waoti tatu warongo za bana yokana mwabanga mtuko finalize mwabanga mtuko kwa miwani mwabanga ni nashaba mkombozi mwabanga ni tayari mwabati hale yabo mwabanga jauchao kwa mtuko first tambo zitwani na Ethiopia alafu wakati hamada uno wadaza kwa yale maore ni hatu wajodo mtoani orsije awo para wandu wajao msani masuala ya utankodo ya umwambiani ya uka bala wanangu watukaenda tena na sinamba watende mdata ngawe utoka henda na utoka henda wewe hamba politique wewe homme d'état wewe hamba wewe mru wanili yensi hao ubaki ngasina mahamfukare wakomoringwa rolo hiswa wakomoringwa ugitani wakomoringwa unanyora wakomoringwa tunda maidu ya wahala kabati ntohole kabati maji kabati mwenje kabati lapitali kabati mahakama kabati manugo ilio udazango tolinda basi uishie usiku wafaharingo ndo arumaze pote wori mabatende waru ni kwa mapesa ni azali uongo tukaenda uja uta hiyo yo hazia politiki hii sinema yo sinema hiyo haya owasai wadaza wafu wanduga ulao hifa wanduga fuhanzaya wanduga warumagiza wanduga onanyora zi ajali miti kabati la pitali kabati mweje kabo fati sigare daora kairi rano kantibure kairi yorana shezifidi kairi yorano mdu ngomani wako ngomani utona ka wanu wanafiki pia wallahi billahi wanu wanafiki abaga batiko jani mabieni banwa ngama to solution namtanganyihe ekeka mtikiasi ya ukana ni mweda rumwe voti na nyuma tuenda kamti play ukamtanganya hemwane bwana rahaze voti ze jaja ekaza ali hamba wallahi ze voti kamjozalisa bahina muone serantide yabasa wallahi bahenda bakuna uzire sasa parallel ngaujo amba gorengo lewoke zina urewa kabana ka depoke zina urewa lelo idirisa ya jokana na mahala jo parso ngujo pulasha hitwa owandu woseni wa jokana aina mahala jo wa parsa ngado wa pozitwa zia baze ngo sava pa yabo ezi ambassade ziro komori nema agent de service de renseignement ngwajuliza ule mengu ya ukasava pa situation iboti juwan e yabaki de nyumba za hatu horanganyiwa hotwamro hoangamiziwa yiyo de yakawlazimu wandu wanono kana emduwe ndogo za voti izoti za hanyu voti mnukwenda ruma voti wa mru mme ujuenda togazi ujuenda ulo wa ujuenda ya hafe ujotoweze malizahe shanyu wandu wako kairiba hanani timali tifikira ti engagement hata bainga azali hafu bandu bainga azali hafu ntwa mine kanga mtosu butimso msemoroni mwede maragezi na mtesi ngo za siasa mwede mwa watahize juba za hanyu neze kantu za halasi neze kofia za inteni mhenti eze juma mjwe mwede base kwema ele nele feleke mwede maragezi bakero bomasi umdozi na mwele jali kola kita ndo njemdo kazo zempo jemi tuli jezelada wede bwana harusi awe mdukata mtesi ngo za siasa shawa wallahi kanyi wandu ume ekenyi wandu mboso unentiyo ekenyi wandu mlona haya ekenyi wandu mlona irumbinentiyo bahikabati za ulindia depo na to depo parce que kamba gulindo usikwa depo na rien jeze mbabi usikwa hizo voti unajeze rijo wa depo ze baskarja wa irata ze extrena hizo abo womshenzi parce que eze voti zinuge zero wao ende butuko zendisa ekandu wominsi na hutu parce que tujokana woti mro hangu womru wazali womshenzi mtwana mnapete wazali do tukande ze voti hizo ekandu wominsi na hutu sandali condition ya mando ekaseni kachawa shabaru organizo wa voti yabo yo cinema utukaba ngo do mavoti idirisa ele purunku la ndahubini la singani do uzendeso utukaba ngo ya depose voti zoka ende swane ele purunku la singani womshenzira hana ele purunku la singani la idirisa direct aina mkomori ulo bana uono eze voti zile namna za henda owazade wakauromi hono mokurusha zinu otoze bilete owazade wadopatesha ya okaza ikebala owa voti yo wandu otipia wandu wakauromi hono mabanyanyi otowa wambagwa toze voti emndu josubuti hamba ngodo aruma voti zichoka organizewa ne bwana wechiko byambe zamado woka twanza kele senirans ngaranzori jo president wa senirans ngaranzori jo seni ya nyumeni yo de condition ya mado bo machui condition ya mado kanzo mchue LDC ningi ona dobi abasa Desemba sazadi izoti voti karna henda
karna hoede keze bazaza lisoseni waudo atuka lisize yole condition amado e kaka bo mndu yamba ngwanjenda mafoti moti e yabili esino atuka uzibiri lianda wapi e ka waudo azende sawo dezemba zaza li demajeshi yao do adungo unje yote wanasho hauno wazaza hauno hibe mitu sina chao watu ndo alona haya ntina hoede kanda wao e yararu e kasi to watuka to ya mwisodawa de mafahava lu ya dungo uvaya je maburu nku ya zengo zaru jomba ule kurukuru wao wana haramu makafiri yanzu ya fe makafiri ekanda wao tina hoeda rumeze voti wandu wao warao yode condition ya mndu me shuja watwania haukamachi ichoka urwabanu wandu angalia eterenda hivi ces conditions sont toutes réunies et quand ils ont réuni abo wakati hiyo ngarendo randisi ange abo gezijoende siwate wewe ngamina mndu utoka ukahula ngawe na mndu ejanibu wao na azali ngwaona mndu wanu ngwaona mndu watuka uzibirili ngabo wandu tsawa wanu ngabo ntiza kijeni watuka uzendesa kadha e dati ngasipre shemwe na wazalira nzo siku yarenga yatungo prepare zo ngoza balawala wawe mbaba he afe yarenga yezibo malaba mati ola hala wawe mbaba he afe yarenga yezi haukaje ukanyitsi hindu nyimwana na usiku ila muslimi ula wa hafu wabaki ntunda ronjiani antike takana mndu juzi atoshone de shida kataka yabo antike takana mndu entiyo idangu shabonti kejangunda mndu ya irondo wabora mhelelea ni bonuhusi entiyo inda imuyani shanda bakana ya opposition ya hanyu kairo azali wallahi kairo azali ranani ichoka ulazi wake mnamndu mebala ya rinwa hajembe ya subuti amekana tami kama ndogwensi reka kiki reka Yusuf Mamedi bwana reka Baruani reka Hamidu Karihila reka bato kamrume ya subuti ambeba hinda mia basi mnaharamu na jeba mjomoni wajocha wapi entida ngu hakadondaru imuyani abuka mjashinda mwa irenga sabari dukana nyitsi wa raume kamna una raume bia ni longa mwabioni ikana ndugo za siasa na mwedezani ramba watende no ebane yazo tukaliyo turamba wamba watende odo tukwambia mndu yende au yakekende haya au kwa twanza rende no kwa turambia oda babaho kwa twanza wambilo kutujoza eza lazimu wabe basi eza lazimu wabe lazino basi debidio abasa inu haina mndu yaba yafanye conference ukana sisi ngarjo dube mfomonti haina mndu nda singari mdinda abasa hiyo ngarifa upia soit de seni soit de ensemble soit ngabondo ngori tsamba za ban ngabondo ngori tawo mndo ban ngabondo wabidiri wa uwe parce que ndwanu wa isango antu wali wepi enti hatu shakana ngena mchorende ay ngari depose docteur Karila we mndo wasoma watwani shuja ngondo haruma voti chukande so haruma idirisa ile porunku la singane wede president wa Hassan wandu da wao ba jeshi da wao kurunda wao sasa ni tiamada zila ka uhundumia mchuka intu mimi da mimi enti hatu itona majitso na ngo tukofanya rugo hinto ekenga wa deputy uvotio ngo tukauribela hindaru mwensi hatu kamili ngo tukoshira usazali samvuya ati yado unika wa ya mahame nembeni na izo tontipi ndetse sina mararambi daleza kweli kamrati na bilaneza kweli rara Mwenyezi Mungu aurarati wakomori wa ulo hafapi watika mndo anajamba ngo ni lo komori andabo metra fahamiwa mndo washani ngo tokana ile puruku ilo keltina tashari alirumi yao relo singani hilo remafava luyo kuru wao majeshi ya ndabu yao wapia ngwa yao wasibabu de bana wazali wado tujana be kaulula kishenzi wende wado mtonte mindu ne mtonta na bezino jitwendiso wao ngwa yabo wao hamana mapede wapulwa une mwana wazali atema deputy wao ngwa hama wana msheshelo bana mwede mwa kama mtafanya jonga mtofanya basi wao ndo tuwede watu ndo lona mbari hapo watu ndo lona haya watu ndo lona uso watu ndo lona dingo watu ndo wasikinia wenti hiyo yabo bo fahami wa mtaso mashari utoyo kama mnaharamu wa ikati na shari waningwa ntu yabezi ya reke we yajwa izo ya renda vanu be isa jwa izo ya renda huwa nduafu gutokana ina mala jona karjom fobo wali jenaye gutokana na katirjom parsa karjom tonto yabo ngwa ntu yafanya abo mahimi nsuro habanu wangu na nifie banu shan nsuro habanu wangu ngwa yafe jamad abdal gebo yanzu ya wasuli Mwenyezi Mungu mana mtoma masulisha wa Mwenyezi Mungu hitu ukozo ndizo ya tamani yanzao shanga mabanga mudarumwe eja ngukazo mgada yavulize vumba vanumba leze mbio mje mzingaro nyandu mwaba mtoma shari nyide mabidi mtede mwambio kana shabanu voti izo za opposition ne régime walonezi abo izo kabla rarija kaza datinga video regimete d'accord shazali kana ile dapangezo ngo zahida ene mafavalu ya SRC enso bidi ambe abanga reso voti uno mjoza jiro kwa mjasichu wa Komori na mnambia mjoza jiro kwa mjasichu mjoza jiro ikona kwa mjasichu itonda ila ya hele kanisa la husu la église mjoza jiri ikoni bwa tukufa kwa mjasichu na mnabii
aina mwikoni ule abona na ikoni emakatirilo na yanu waisa warengwa wandu janana mengo mitano wababa janana mengo mitano aina mndu akaunikiwa 10,000 fura wandu janana mengo mitano aina mndu akaunikiwa ziwizili wende wakaupara bunjilioni waoda wala ratahamaji na mwenje na msomo na lapitali na mahakama na hizo zonsi pia SRC tijijana tijijuzi wapara wababa jana na mengo mitano manotable jana na mengo mitano 150 hari wakaunikiwa aina mndu akaunikiwa ziwizili 10,000 francs da inaomba generation 10,000 francs tuwavuliza 10,000 francs basi yabaki yabo ngarjo muwani mfeda ninyo na hanyu kamna ulamfi ijo kamna uona maji kamna uona mwenje hata 2030 wandu wa para ndo akaunikoze malizo na mwede matunde mjuu bahari ngwa ona député wanzo wambehe na abo wakana député muikoni ulo yabo karja hunda maji karja hunda mwenje karja hunda pare karja hunda barugo chuka yonsi ngamona bwa komori lelonga sinanti manamshe watwani ya mkomori ndafanya betizi au kayo betizi mwanamshe wenge video ya assume ukanafanya betizi bano bana nikoja ilia mwanamshe hibiwe dhahabu uonge na makirtasi havireze procedure za lazimu kachafanya ulaba kachafanya uchui shahadhulumiwa journalisti warengwa wende wa denonce wahulwa avoka warengwa wende wa denonce wahulwa no make zabari kabatu subita rongo watena inde bana mimi ni mwaniliao shabana ngeti kanati wabai kana jaban jendo kubana kwa dhahabu ya wandu ndacho para jaban wako yo afera gyo mahakama ngabo tola ari aparoka waziri wamoroni oparada silihadi yo jabajado amamnyanya yabo na basakala wo siku mjomba hema na mshe mwenye dhahabu ya mwambie kana baba bano imekiri jari ka ufanya bila banu ECA conseil d'administration tishia mremeko tibanu na banu ngabo mjwangu tola nge balangu to denonce okana mhibi dhahabu ya wandu izoko liye dhahabu yoko liyo shabo ya fera isangu yo mahakama ebo baseli hadi mana utugorungwa kila bahindi mahakama dabi yambia kanga mahakama komorinda wabi wabaseli hadi urisa mndo amada wa ukawaziti tibudantsini yangamia wati mndo urungwa kaula mandilo timbo urungwa kaula mandilo unabanga mahakama yambia kanga mahakama komorinda watu kama mahakama mndia pulasha itwacha wakika fanya mahakama watu kama mahakama mndia tondola wakika fanya mahakama watu kama mahakama mndia ya tondola tor masasha hivi wakika fanya mahakama watu kama mahakama mndia renga miliari ya desa hento abidu mwana nziani watu kama mahakama mndia retelwa hento abidu mwana garuma mashuni kuzino kumbi ezela ila na wapi alafu jodo rongo wakila ba uramba kana banu afera yongi wa mahakama ndugo za kilaba urisa ndo manani tibudantsini yangamia inde bana fatiu ya mpashiani pia hakaniti wandu weka yao nganyina imani niso wandu mlona irumbi niso wandu mlona haya wallahi kama ura mndu amwambie ni katila milano au kama mimi ekatifu tinada na kazi wa rumele jabal la ikone ni jabala jado tufu tinada na kazi wa dahubi ni mitami huli aina jabala jado zungu sabo mveri juu au mje mdono na gala mwamba nde waifahar anuto la taizo mtuka hansi kama mimi d'ailleurs ekatifu mwanangu wodo johamba ni jiwa faransa ni jiwa komore kengwantu amina assurance gujo hambe mala njo kanza niti wadunga budo ndo shango tomba yo johanda auri yo rimla tseda ho ya uri fanye cha shamisi ndo kana katifu kam chika janjan na rimbreke na rifanye cha aina mahali ndo jiwandi ndo kotiro kana mala ndo kuzishiwa ndo eti fuje eti kamdu hindi zoni zo ndo kuzishiwa katifu meza barke eti hanwani wa ikona wa mitami hula wa morone wa watira ho mundu misame mikanywa ndo hita abo afadharini ngabo afatira ho urisa wandu wamadanyi mabanyi wandu wa sharia ni wandu wa siasa mtona ndo kumzifanya ibane siasa mkofikiri ndo utano bwana waziri mnikwe magari ndo bishi ndo balia na ndo zitu wandu be kari hundu yezibano ezetikana izo pia nyoti pia mtamu huru moroni nganyamba sardini mtamsamiza hapo kapati wantu yaba komjini hao pia ni ndo acha huru nganyi hapo ezetika zizo ndo ndanyi wandu bokomjo ndo utazini yemido tibude mwa maziba hata ndo amanyi wandu ndo fikiri ndo tuna na mainunyo tipi yo utona vinyo na kapati wana ni mro ezetikene makatikati na mahindini kamjo uona nalichovuka liwaswili na sika jo waswili tihale kamgwa benza au kaza alizi nyanzo azifanye zindizo mbaraka kanza azifanye no hafu haraka zindizo Gaddafi kanza azifanye no hafu haraka zindizo Ali Abdullah Salih kanza azifanye no hafu haraka zindizo ndobi Umar al-Bashir kanza azifanye no hafu haraka zindizo pia mafujari wao pia wakanza wazifanye basi kwa jamba mnaza lidaba da mnamshensi wa mazamba haya mza apo gabu kanza jina mwalia ni bani yokana
zanda nibo fatihu endare ngeba kosiyonyo onde wandiso libya mzazaho ba o andwa haziwo meki shiandro wa odo andwa haziwo meki wamba Laila Sidi Hasani hakaurenge dhahabu jaye anyisada ena mzazaho mwenda mwezi kausa Dubai wallahi bilahi wandwa azomeki wazamba ngela amineka Laila yatuka manzano mzazaho watu parfana ngesoma badiri katika za mzazaho ndako na bake mrumo meki bana jasome badirwa banemana nivumbo za dhahabu inu dabukana kabati ema juji wa hulwa gati mtinaneze audio ban mujahidi Gerari ema avoka wa hulwa ema journalisti wa hulwa shaka bonde hata wakana bayirumbi bapi omusizwani metra mujahidi hakana bayirumbi wallah omusizwana kana bayirumbi akausikini wenye dhahabu inu bana akaujua harambi yazo lizaregistre wa pia sedi shukurani hontaweni apula jiafarie kaja stay miadi Ahmed Abdullah kifomde hari ofikiana haja hafanya zirwaji koja mbele ila Sidi Hassan na Nazira inde mana ina kati ndo tabanu na mbao dabukana we kati na mro mdailia yabonsi itona mahakama itona maji itona mwenje itona msomo itona unono itona bariko tuka yonti wake wanruambe wanuma politiki wode wale alewa fe hata usiku ajo shangabo voti na mjerende no ejuzi boze voti zare wa Macron ya hunda mono Jean-Luc Mélenchon hada zasi muishi ya Marine Le Pen hada zala lasi muishi ya Bardella hada zala lasi namnambi kama shao pia ni mrala lasi toujours kwa fanya contre-attaque kwa ambao non yukakiri ini yukiri inuchao ngwa nao toujours ma active yode namna politique abunge abisika utawanje mabia ni ukana roenda rumeze voti ro watuheda ekenyi wandu ume mawatwania mlona ari mlona haya basi kaulazimu rijuheba na wabasa ritahema hala idirisa ne ma juge ne ma procureur ne kurwano riwatowe duniani azalia be ngo ujo au ngo trao ngojo kenti ujisumete ujeleze au ngo trao ikawubidi bana basamratini de voti azali gutona yandi apangeza ngo zahe yarengeze ordinateur yateze logiciel namna juka uhide masi wana izo zonti pia ya jambe ze voti maulo utukanza na jena je utojukanza ati bana na mjorende kairiti mzimbize ijija uja yongi tuko samala ba ndo tuna hata fikira wallah yetubone bana mjukele kalima la kila badinu idole utabisha ndu enji shekanga mreagise namna wandu ni parada badu hasi la tuaribu ekanga mreagise tambanga manzoni sauver patrie ngamanzoni sauver nation ngamanzoni sauver wanati wana wailisa wao wana wa mahami lina mahamiraru machu yali kwa jatunda jwe mwana winge dafi wapesa waangalia kwa ja telefoni yo hauti mwambia ninga sina tuza wa mtu mwambia deze liaison wana wale waje garini wabali wa ulo wafu watoka kama sababu basi wana wale wajiwa basi wana waili wajiwa basi kabati contrôle kabati utundi faut les garder no na donjia linda do bile gari ewanulikana hindi kama en enquête est ouverte et comme je suis chenzi wa mahakama ya wamba en enquête est ouverte voilà il a valu au moment malaba madimni kwamle mlale msiwe basa wana wa ulo wazofidia anzoro kadha zilawe desjoka badalaha na mpo wa uzitwa na mwari zisima ninafanya kabati banketi kabati fui kabati brigade de recherche kabati rien du tout somesha rien wadaza wala wasi wa mimo ha gwanzo amba ntoka ministre de la justice oui tinome wakairi na servant ya hango mimi ngambo parti zele zongo za obas abunge yabo ekanyi ezenturulo nizo zinu muzi sawle su alaba hile jabundeti wanu kwa tuamba ndongo shangwa tuamba tsenda ruma voti waoramba watsende no wamba ngwaenda wende wamsaidia azali nyoti ko yafanya ndongo nyoti mdeseve baruani mwana nyuho sambinge enge prison gufo mparo zinga rofungwa ebo waroha kaona sofanya kutsina ambia mndomdo ajirenge edamana ya conduise et parti ya la mumo wanati wafanye vengeance ngari détruiser o andwa détruiser era isi wa hatu ngari libero wenti ya hatu ngari fanya ndongo choto da zeda mna inu mileze ina usikudo namna ngari fanya conference ya andwa sasa ahora mbartende wende au kwa twanza rende no kwa turambia zo bidirfanya au kwa twanza rende no kwa turambia bana mdwango mani ukongomani sirleme wabakisha zivite sirleme wacha tukuza kilaba wallahi nduguza kilaba uli samru ya jipente un intellectuel un politicien un cadre un leader politique udasala ale yato ata usekanga bovoti garendao batina ujua ujuka ndese votino ujuka uzibirili ando ujuka toze na tijando eze conditions qui sont réunies ngando wakati ngo munasaba au wakati koti munasaba ngejo permettre fongion da hubi wandwa jimete d'accord pia kama tuko wa jen wao mhadisi nda wapi
Ils ont basé à salir à George Rondo à Jazz là c'est le télé ya ni mdam ni envelope ya bandu bada si welcome jailo wa jeni wa jabal si kana wa jeni wa jiten wa jeni wa haja mfanya ndo hindi bo buruhani bo Dr. Salim bo wa jeni wa jabon si jwa wa David Lazevot maone landa ya minuso ifunguto to hadisi da na wandu ya beshia haizo watukufu abwe solution mimi ni propose ya nida yino ni wandu wa sharia wandu angamiza wensi hatu wandu wa irota wa isangwa junda bonti jwanu makatiano ni wandu wa sharia wandu wao ngwa harumanti na wa komete crime contre l'humanité bo Dr. Gulamu bo metra la arifu bo mdungu anti heze baru wa kweze letre uveri na ze letre jawjaw na mtelefoni yema confrère wa hanyu ema kolegi wa hanyu na mtelefoni eze instance na mzandishi yabasa mwambie kana ngabo deux individus ikayao wa komete ikawlazimu wanjula zibani banu waretelo immédiatement bonti juba ne kenuti ya shari nyide marisoma nyide marabi ya jao njamdenge makriminali wao wandu wafu wao wafanya jao wao jizu watonda wandu uswa jihad yafanya ze krimu zila pia oiba hafanya ze krimu ikabidi waretelo bonti juba ikabidi waretelwa kanga mfanyo hasi haumtunde mrambi ya mala wali yobo mdibulie sisi izo liko habari ko timezi ndione na mtorambi yezo letele shanga mdazo mdale bari ngama nzoma udunje mweda mama shuli ya wajomba hanyu na nana shahanyu mweda mwezi hayas abonge abo wodo pane na kanzana be ngamdudi nambie watukufu walo haruma enti ya Emirate Arabini nwambie ni ukana nganyina mwanyanyanyi tishie mzade ola nyoti pia tati partage e video mzade ola ngamiziwa arini mwanamume upara andwimu ni wandu mlo Dubai mtijo jimenya ha ngabo msomo ngamfanyo hazi nyure lazima zinji shaka mna ujabudaza amfera ya rendo mzade oyi tujo we mzade mumda hubi mbachini ya rendo ayone mwana mmeabwa arimbe sema na mme muhoro ikawbidi kamemu mkena irumbi msikinie mzade woi bahakika ina mru angaliwe video ya mzade woi ngedenza kabisa haina mru yadunge video ya mzade woi eze ndongo ya rendo azo ngambona yabo na mbekani shia tila uamu zitwabia mzade woi ya rendo ndaze ndrabo za hao sichao na wake wanaume wa lo Dubai na wake wandu wenza irumbi wasikinie mwanamshe woi bana na wake wandu wasikinie mwanamshe woi eze ngoza muhura ba ça va pas vraiment c'est malheureux kairi wake wandu wajuga munao sishati na mishaka japaro no mona wangu na uhalani kama pesa izoko ligo tukufu mwanamume wote na mkerathi ari mbanda majira dombe mwanamshe woi na mkerathi nyo wandu mdo Dubai mjwe mtahe mwanamume woi mtahe mabosi wako vumbula wanu msaidie mwanamshe woi ba une déception plus ya 60,000 € ya jia ule kontineri ya yafanyizo rezo pia mwanamume woi yatojoa ya mndele zitwabia zinu mwanamshati ya jafu banu wandoto nantuka kabati mahakama Komori ekatiri bayo tikao lazima wakati wendabo wazie mashuhuli wabena mjori hadisi banu ufanyaje ndugo dasi bibana sha wandu wasaidia na muna mwazie na muwe baka na tulifanya mashuhuli mregeze malimle na hizo tontipi haya siwono kilita silelo ikavumbu arim dudo fundi zainu problemu za mapesa nezimpare ni wandu uparanizo hariba he hatawaho pirizo nezimpareni bamsomo ibada na dini mjaka mtina ndoko mzamba ao ekati uto ujue namna mtoka unjili ya mapesa mwende mwabenga mwaholi kodi enyi hindi nezeli kodi za Komori enyi hindi nezela pitali za Komori enyi hindi nezilewe za Komori kwa haina ati ngabo fond special mbuli azali adore ngeze mali halafu mjo mdori hamma mwambaga bodo mfanya tanya hapa sani mrugo topata soka hasisi msenjera hane mwanyanya enyi hindi mtu usomesa isomba qala Allah ta'ala wa qala Rasulullah hadha halalun wa hadha haramun bas izo ni zoma la usoma shaka bati miama zondo sa Komori ngambo bile president mitibu wainu ngambo holikoli ngambo hola pitani ngambo azali dore ngaba miama jodo fanyize ngo izo ata usiku njoka utamieze mashuhuli ngo jodo jao ni kanti bavuni mangu dore mele koti na mdoba lianyi wandu mdo Faransa bo mala ba madina mdoba la moja mrini kahun na mdoba la moja mrini kahun yoti comportement comme les monde inka ezamiso ni wandu mdugo jaban moja mo shemeza yukana atira mama sahiri ranze shuhuli hisa jao na mkerathi ba haina mrujo nezero gozinu zinchi rogo za kauda timu Komori yaone rogo mada timu bana ezo rogo zinu o andu arema umru eze usuda dawala wasudungana na oran gon dawo de fami wao do atuko tende waroshe ya mtu wao de fami hao wayo esinga zili ngwa sigara bala pakela mapesa na mwana ngamona
wabuha bandi bala li dubu bala li mfumu ni bala linenge mapesa waendeza ajitumia ajali ndo monti o andu watonda tamba indwa hala o wana odimizo mwe likoli ezirewe no andu alona jao wa hurumbulia matsoba ula tajiro le jojo atire mani buhu ranze shuli hisa namtambra jansunguwe namtojona mleme vuga mtojona jo ewondo bya changamisa ewondo bya tongeze sababu kariro jisikinia babu malaho ni hatua wandu atungo unjia roho bina ni yambi wanza wandu afeno warenge ngejuze kariro jisikinia bwa komori aina hali mwanadamu tsele urenge titi milioni machana juru zise kuwa wone soka wetatiri na ugo julo kwa ulala nayi wo uvaya nayi kusina barugo uloni jo jitaru majani mbiti emadi wala wa ureme ole koti na waneni nguto uruto ide baidi ngosi ami babo ujuka ujasango tukanza ya shindewo ibala ujuka ujasango na bala ijuki likabala ingena bade shina majana mailinge na cocktail ya mbade kakata ugaya fe esukila basi tene ezokatile kasi enda la ngolo le malene no wangu mjushilia ututi wani mintokatila lo hospitali wanutia ulo ibesi wanutia undianga bikomori wantila ufanya malala yao ya shikasicha wantiba mtambane de chao ezabide tsao abati chanja nimero wane mwana de akane telefoni ezitabuzicha amde Mwenyezi Mungu haina kativyo abantu garjo wombaduma haina ujoroshe ya mwana wa mndu haina ujoroshe ya mzazi wa mndu haina ujoroshe ya mbaba wa mndu harumaruza masahiri Mwenyezi Mungu na mtongo we ya mangamize ya timndende hindu bi idhinillahi alkarim haina ujoroshe ya mwana mndu ujoroshe ya mzazi wa mndu ujoroshe ya mndumshe wa mndu ujoroshe ilia mkaze bahanu ilia mdhulumu ilia mjuse muo ilia mmenyele ndola ha Mwenyezi Mungu na tumangamiza wae bowadi ulono wa komori emasahiri emajini emazetwani ezeniyambi Mwenyezi Mungu na jalie eini ujoroshe ya mndu Mwenyezi Mungu na tumangamizwa wae ziazi kausa zendeza mangamize daino wa karibu nayo enyambi ya emasahiri ne mndu goto jiani ya bibasi ya tudunga mndu ya tuanza mangamize okay izo ndizo kanzari mwambieni yabo solution ya husu entia hatu doukana azaliha prepare ze voti daena wa yanzo ya wazende se no wazire se na hizo zonti pia yafanye hizo yanzao yabo solution reseni rekuru rwandu wanu gelazimio ranzide wakati rilonu unu rwandu wanu wajijua yokana kamna utezada nyina sitena voti ke bana uka depo ko jamba urewa parce que voti izo wandu wajiko participer onti pia wa uparo waja wa hadisi aina suko mtuguishia Emmanuel Macron haonana na kadha wapara na Champs-Élysées nguona nonema opposant nguona nonema leader politiki ngufanyoja uelewa hadisi waelewane wakati la Emmanuel Macron kaja jua sabati na mfumbili na mtu nizojo tama naye lucho depose manaye no ntirumoni wanadamu tindezita ne zekima za komori ntirumoni wanadamu ekeka mjajiste ifatihu wazalika na mstenda inazali ekam jiste himoni soka fatingo jonjia danger ko rufanya betizi van entinusi ya hubo mshenzi daone wa emadi ya huzai ntori hadisi zandani kanga bantu wa voti ezembane maboru kuyala ya kabu kartonza rito wa naranzi yole condition ya madu haina mndu nona hamunenti inu ya one sero ko sajiri bali kama nyiwa levi pia ngam mtuko no mvinyo yode ya mando ya bidi ele jeshi hilo eze betizi wa zirendao neze torture wa zirendao kartonza rito wa na watu lawa ezararu sisi de nora tawandu ne condition ezane sisi de juka ukaze dati rike pre reconcerté ane ri hadisi jauja ezane bado mshela condition la bamba o wandu wafungulwa o alobonze ngwa jojo voti o wandu alobonze na warejeinant yo de condition ya voti shabano wandu wakomori wao shaka voti banunga mjwa maopoza wale komori wano wajoji bwange maopoza wandu walo faransa wa furansa banu ngwa rienga ora hana zali maopoza wakomori wala urienga hana zali ema politiko wa komori wa uyenga diaspora rahana zali shawizo kamtuzi juu izo kamtuzi juu abuge abatikansani mwabieni bana ekezeno go izo kamjenda ni wandu mwabaka mstaha voti na nyimabanga manzo voti kakabana ule wa voti bano zijohende siwa ne maburu nkune zembwa no washenzi wanu haukazi no wazirenda kabati mwanadamu ya balighi ulona akili utimlevi ujosubitia ndaruma mafisi ya joka uende siwa ya joka organizewa ne maburu nkuyano iyo de condition ya mwado ezabidi unyulu pahaya saya mana ukazao dati hindi wewe uto himara wafikiana son tipiarance
na izo voti wanzo wende bangu nanzo nende wewe kuibezi sema ninga uniswe ekawa mbani mbona tahe miliari mimi mchukanza nende na tahe amchukanza nifanye bunjilio no mitsina hitu nambeze mdepozi ya nambeze mfanye chao ya weke wabala mbio waja akairire ndikairire yaonga hamama buhu yakaziziwa mbaamfi yavumba na mje bomabu umgalabu wazingare pia anmadi rikwa jima na mje msinye bana alafole bia la mzimba bale mimi tukubali mimi no respecte toujours parce que wala kahula waelewana sheka kaja kahula enge mzimba kuja kadawe na azali utamba wala unafanya beti ziswafi hata ichongeza sivumbulwa nai yabo lelo ezevoti njokanza nende idirisa isiro jozendisa kuru wanu kwa atina voti wazendise namna lazima sinda wanu reseni rekuru ngebidiwe ziwe ele jeshi kelina ukabo hangena mjeri hadisi ze condition ngamjoka na wanduanga nyezi opozanga wajoka na wanduanga haina parti ngejoka na wandu hindi eze voti bidizi rewandi eze depo ibidizi ka depose wandi ibidi fermeture kendi wajoka ujare wanze wajoka ujawa saidi enda wabi namna je namna wandu wafikiana wakati wandu lance ukana abo baada itifaki yaho wa komori kamidi baada ya wafikiane mru yabidi waende seze voti wabidi wazibirili wabidi watoze resultat baada des moyens zaisa za pariania baada tikadha na communauté kadha wajeni kadha wajoja wabilileze voti abunga sida korende shemshenzi wazali nema buhu ya zaye madzamba haya zaye kana ujajaye ngambugo sozo voti ngamjo depoza mfumtsanu ngamjo baye yaho utojandi zotoja na mjorende kairende rana bai kairisha zividi na mjorende mdu agomani ukongomani bahe wala wabaki bao ramba mtende kama idao sio ola hulani azali mkenzi mdofanya sina anabelezani amwelezani boka iriba hanani ekanga manza ndongo bahidiri sange bidio atawabo ntiju yabo imakati yanu idirisa ile purun kula singani ge bidio litawabo ntiju banu abasa ranzi ikbeidi ekenge komori yabo yatawa pula shehitwa enyuba hiyo itika eranzi yatawe ranzi kwa tamba ukaya kenti yabo yadobiriro ajare sevote enge komori yongi na wanaume kakomuringiwa na wanaume kamtawana wandu ezemba zazali namna za kaunide dabona zia na baga mto kufasha zali kana usali zala corona wallah dabona zia zindu nasi bali yabo adwa kana kutofa pinda yabo kedo fanya betisi ngenachi jeri imana sujaid wako ka Faransa kadata ucha au kajwa kana wallahi wengu joka prayer fe we ishago jotimisizo atwamba fakhari kadata la corona antide mabota la Canada rumoza batiko atenda katenda tangarijo bwana kajo sisi ravajo sisi kajo finalize sisi kajo poza miwani sisi kajo fanya chao ajokana we mitindao idade mani ya tuja la kono shaka karibu bala ngena wandu karibu nao waka karibu bala ala Allah azalala waje swalize mserjo bala shema na tuja jokana wallahi faringu jofa banu awam jofa banu au ngaba joti hada mumsiri nunulelo aizo ambia waikoni ambia wandu waikoni izo hambia wanrohe waikoni yakabanu wanuola ola kataru masiasa tukanro mfari waambie kwa jombaye za omba post olangu wano baola uliliu ya waikoni na waniyenge na wananze wa misamiri na waniyenge na wananze mimi tirosheya enti ya hangu tirosheya enti ya hangu amina nwambia ona ya hizo na kantara mbebana sababu hadi Daudi kiki ngobonsi jubana fanya bunjiro uone so owenza shonga wazungu wanu kana wewe ndo ulona wantu shaile jishenzi lilabwe zilitona tamtu one saba nukanga we na wantu banu kwa na wantu hula wambio kana ngena mbuliele daba idole nda fanya peti zijowona bo pia katwa uti bo alo unuru risarambo kwa kwa pati ulona jana wazungu kwa tina jana para wantu uchowona bamnyezi mwa chalia uji hulu mwa Daudi kiki unatoa shenzi wao tawo kasina mahamine banu kabati akafikiri uona banu dawe na azali ni mbajo ambajo tende hutondo abasaina mala wahenda ngwa hurenga ngwa badi ukawa trawo nuko ya joshinda hutowe kwa amago bakija msaidie ngwa amago bakija belu amago kabata joshinda hutowe hamvu kwa amago bako hazali shamnyezi ngwa janda ya huro utifanye jasha yohani bomhadi Daudi kiki utifanye jawmara ngwa mdi bomhadi Daudi kiki utifanye jawala ngajo wone sokana tikaula tiro hanga mjomlazani kama de majore waka Barcelona weda Real washida Barcelona haude majore waka Real weda Barcelona weda washida Real ufanye vengeance yode namna shakuna ucho roho ujoda sina namna hino kuna ucho Faransa banu parti ya no roho namna nduda sina gabi wazungu wanu wao ni kana uikode danda himisele favalu la zali gabi aina hali orange ititeresiwa banu ucho kaula simu aina amabioni aina mdu ujofanya tiriko baingeti jiza parti nda hivi na nere ba mjoka zaina mala njoko fanyeze director mjo hiva ngaranzori batiketiri ko ya bile jo wone hakomori bala sen
aina ujovatiriko ya blom da tuita mkasi mrem ya itinze ya itondo muivaze tinzanu tuvu au veri nruvu au muivaze na porto haina kulweri na mfanya baza tiriko ashila hanyoe bata baza tiriko mtoshulo fanya baza kasketi ekezemba hizo zikaze ezabile batura wa bariza ina mkomoria kaza eze tiriko za ndini edaula hakiri kaza makasketi hata washile edaula haki ya wandu waili wararu oto mshindani itazinu banu eze parti mdone ze milioni neze miliari mtoshulo fanya raba eze bile za rabo zinu shaba ina mala tukwenda basi watu ndo eze bile banu wafanya ndini edaula hakita inu wanu watongeza tutukone bile banini mekaza nikaza sima ude bile inu azala tongeza hate bile mtuanza mtuiona na mfanyeze kasketi neze tiriko neze no kwandwa tukana shwe banu kabo force ndo ajilo banu banu mna haramu etidwe mndu wanzi wako ntiju banu basi izo ndio nakazani mwambieni ni wandu mndungu ambao kana eze votizi kurubia ngarendao kabati mndu mme kabati shuja kabati watwania utuambango ndo mavoti yato utwando bijuka uzendesa hauya juwao ya ukojuka uzendesa ezembada zila wizo emaburunku dala wayo emafavalu dala wayo ya baba sainu azali weti do ko droit kanga ndo mavoti e kabanu na tumbili kujatoa Idirisa rajara kanti rafikiri seni nrwaji e kabanu na tumbili ngari unika usisi wewe utinika tati sidari unika au bazali sidari unika wa yakana e kakuja useseni kuja usekuru ngari njila nao zibani iyo des conditions ya wandwa ume wari no hama chembe wa wandwa ume shatima bwete e apote e mfumtano kamja depose bahi na ripese bahi kan wajwa depose hari bahi ka fanyishe zividi no ibidi mwambie kana si ngari uhambi yao ezeno gora ziona ima haya birapia ese ninge bidio idangusiwa abasa inu jerikensiri hadisi ritsungu haina nduwa kono mroseni ilijo mwamini 100% mwati ezabidi abo votizare wa wabwa hazala para oandwa heseni hamba kanga mazumke na mmoja ukeka mtuta hajau zila za 2019 wabwa hibila azala para wandwa ndo warengo wandwa na mje ekamfanya betis na mjo hufapia stompanezitwa au amba wabuli azali renga no rike namu ananga mwana bo yati hawe namna ila wakati la dofanya jao pia zila balaka ujozi wakofanya basi nyinyi maopoza ranyi mwakanzeze voti ranyi matuka hanza na mdumie mbabele kalima la utetezi lamba etambuda ukana eke le toa ifangilo ibilili juu ukaba na farika mbili boto kanzima ngena mtanganye hemwa bikana ezevotike surewa wala la solution ke surewa azalingo ndo zaho rirejezeza hema raisi rirejezeza hema deputy iyo de solution hambia Idirisa uonge bidanje pilizo parce que hatrahise peuple hatongeza wangu wafunga rangami wewe tido kazole dati wa weche parce que wewe tido jukanda almoze voti wa weche izuvoti za Komori madepite ya Komori yabongela zimweru wafikiani wazende saunda wavi wazibirilia onda wavi ebidi zire wandi ebidi depose wandi ebidi zena tijani ni yawe izo kedi sarjimete d'accord de jo to kirasmi ya ukabanda concertation baada mahadisi liwafikiana ya ukana eseni ngiyo na motimbi ilinda Cour supreme ngiyo na motimbi ilinda wajika ubirilia jeshi la mahala ni kadha na kadha na kadha ngari wana wandu kadha wanzishi sonti ke wafikiana waje yabu ngajodo onana na osonti yede namna ya wandu waume yede namna ya maopoza enge Usman Sonko daina wala waka hamadani entwakia mejo ujara ujahunda hizi wateni watu wa gazi ni nyashe ngamanza mruno farata aje atwa gazi shai mrachi ngotokanti na mjo liko si bati ale bana kwa finalize na mjo atatoa usiku ya bidii ambe kabati vote kata wala wahenda rabar waka wenda wala ramba watende wala ngwa wala ngamjo mabiani shapa kazi ntozija hizo ngamjo mabiani wala nikwe mapesa miti kaya hapo mimi ola wane gosie woja uta kamtona katibu enize mondaon abange aboti mnikana solution ya kabati depo ya voti kabature wa voti kabati mahadisi esenige bidio yusiwa ekurunge bidio yusiwa ekamfanya vubano emanazali juzi ya mparani ya jamba nguye jesu dabo yafanya presio basi kambiaza wallahi kaza lina fatihuna belu na fakiru wa jomshida bukari hila bo Yusuf Mamedi bwana bo nyoti pia kamem wallahi kenga mjiste hiyo ganyi wasubuti amumlabi ya kaza liya josubuti ambe Idirisa wala wa ingo jukana desa voti daeneze kuru na makurukuru yale wallahi kajajo paru juzi fanya shema na juzi fanya dekana mwokana mtubawa ina njo ufanya opia wandu watu na tano kwa sababu wanu ina kati no danzana mbi kana fundi wangu fundi suma ofada sababu huoneza jiri mkazi jajusi dasa ababa sainu tijibanu jamba wala ramba watende wandu watu kwa wana ranyi mwamba wende ranyi mwamba mtendeka mtina mafanya iyo de namna ndo watu hamba ngea bishari bakisha inda basi ngera wake mjima ya tede yaone wandu watu humdunga ezi ya mdangushia no mihono ni kadombi lindaru
watu mndu yaone hakana banu wengena muo banu ngena ari banu ngena shawanilia no shabasi basi quand même na mwozo nensi hiyo onda ulimwando ni Mungu mdrenti au ni mdenda tahijuba ya kenti usikwa joishia ijuma ede yale maelene le feleke ya juhe ya rege bakero enda zine le jaliko mtawe babori umbi wa kenti hatu ketina wandu wa ume ketina wandu wa iwanilia ketina wandu wa sheo ketina wandu wa olona haya shainuti boko ito umbwa jaike na watu wana wake wa mezi wake na wafudhuli wajodo waruma basi mametro ngene mimi de Mwenyezi Mungu na mimi de Mwenyezi Mungu sheka ngabondwa umeyabo ibirisa ibidi atawe daino waze oseni wala ibidenti yo inje fumbi banu azali ambe abo ngalizia kwa ezevoti apasaka batiza vote kaze de atwa dia daina beluna do via chambe abo ngarasaze vote mfumtsana woni jo jani za ujete poze do tojete poze basi no bani mwabe ngambalize bio mwenda mavote si zora habaka jo zitimizi ni wandu wa sharia ni wandu wa wana party na mke yabo Junaidi Hajabanu wodo wangamiza wananyasi wala wao hafa pia baduru amadabana ikala umwambia nizo yabo ngugo jo mlivandro ba amjuliza nizinji shadoka o ya wambia o wafwe mashishio usufai jihade ya fumwana nyasi ya jange banu na mjue mtola magamudaro mavoti shamkeka mmarete mkeka mfanya sharia banu mwangamiza